Muthia mwikwirwo gwati wa wici tauni-ini ya Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga umuthi ni ahurirwo rithathi na gukua hau ni maabitha borithi mwena uyu. Tugukiritio kawaida twauga tuchirite guku mucakuthia uguo bara twikaraga hia mundu akiumira riu mawira-ini make nibo turegua hia ni kwaburanwa rithathi na ababangawa tweumirira tukerorere oboro na ithui kuja kuangalia na patata ni msi hata ashainitoka umse ashainitoka tenje so acha aende tu hivyo juu sasa atafanya giko giki giukite thutha wa gukorwo agiethanwo nake kwa ihinda iraya ni maabitha borithi kaunti-ini ya Kirinyaga thiko 40 cia mwikinayo uyu uria ukurikanite ta yakuza cia kinya muthia umuthi. Rada imekuwa chafu sana huku Kutus, like hata mastudio wanateta tu, matenje zinasonga, laptop, huwezi enda sherehe na amani. Jikirudi usiku ushapigwa ngete, unacheki. Kuringana na ikaria mwena wa Kutus yakuza ni umwe wa nyanake iria ire gikundi-ini gikirire mukana kia wicame aria makoretwo makiagagia muingi tauni-ini ino. Tabu cia mai ni irogotetwe serious ri mucakuthi iratu ndo etiga nginya baunja muthuri gasiripa watiga bau ni kabetukirwe nako. Ile shinda tuko nayo huku Kutus ni insecurity, hatuna usalama kwa sababu hata wakati mwenye student wako unasikianga ukipita hivi unanyang'anywa simu. Kurerekana kiroko kia umuthi maabitha a uthuthuria ruhonge rwa DCI aria mauma Sheba kuhitana nake mamuhurire rithathi akienda gwithara thutha wa gutabania giko kia wici mwena uyu. Aikari aya ni makomithitie ciiko cia wici iria ikoretwo igitabanio tauni-ini ino mahinda kwa mahinda ni gikundi kia wicame makiuga yakuza ni atuika kionereria kiega kuri amemba a gikundi kia wicame na wona maga gwikunya gutu mekurumirira gacira karia yakuza agererio ni maabitha a borithi. Mambo ya insecurity imekuwa hapa chini kidogo, inalegea hapa na pale, unapatana unagongwa kidogo. Taps za manji kwanza zimeenda sana mucakuthi. So bi hata kitu tunaweza taka kuuliza gava tuangushie hapa security bana, hii area kuja kuwa fiti. Kuhana uguo maabitha a borithi ni mehitite guthie na mbere na kung'ethanira na aruna ake niguo kuhukia wici tauni-ini ino ya Kutus. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.